gledalci, želimo vam dobar dan i dobrodošlicu u narednih 20 minuta koje ćemo rezervisati, čućete sa razlogom i povodom, za razgovor o kulturno-umetničkom društvu Petro Kuzmjak iz Novog Orahova. Sa nama predsjednik Mihajlo Jedelinski. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našli. I na samom početku da uputimo čestitke 65 godina rada kulturno-umetničkog društva Petro Kuzmjak i podsjetit ćemo paralelno 66 godina od naseljavanja Rusina u Novo Orahovo. Dva izuzetno lepa datuma. Da, lepe cifre, bliza jedna drugoj, a to govori o tome koliko su Rusini uvek bili za to da se kultura čuva, da se neguje. Znači, odmah godinu dana posle doseljenja u Novo Orahovo osnovno je kulturno-umetničko društvo Petro Kuzmjak i počele sa radom, znači 47. godine prošlog veka. Zaista je u kontinuitetu činjen napor da ono što se donelo ovde ostane da živi i kao takvi, kao kulturno-umetničko društvo koje upravo na najkvalitetniji način sabira sve ono što je tradicija i čuva je, jeste postali prepoznatljivi. Kolika je uloga Petro Kuzmjaka u očuvanju tradicije Rusina na području Vojvodine? Pa s obzirom na to da slavimo 65. godišnjicu postojanja društva i kada se pogledaju druge činjenice da osnovna škola na rusinskom jeziku više od ili blizu 30 godina u Novom Orahovu ne funkcioniše, znači to je praktično jedino društvo, jedina organizacija koja okuplja Rusine da bi očuvali svoj jezik i tradiciju. Mogu da kažem da je maltene uloga ključna. U toj priči. Da. Koliko uspevate sada da animirate članova i sa koliko sekcijskih aktivnosti možete da funkcionišete? Pa s obzirom da je 65 godina dovoljno mnogo, čak i za ljudski vek, ne kažem da je dovoljno, ali mnogo, za jedno kulturno-umetničko društvo je takođe velik niz godina, da kažem, i u tom periodu je bilo raznih, da kažem, perioda i sa više uspehe i sa manje, i sa više članova i sa manje. Zadnjih godina se susrećemo, ne samo mi, nego i druga kulturno-umetnička društva sa osnovnim problemom, to je nedostatak mladih podmlatka. Evo, nama se ove godine malo, eto da kažem, posrećilo to što smo uspeli početkom godine da animiramo decu iz osnovne škole u Novom Orahovu i njih nekih 15-16 dece su se priključili, počeli da rade, znači od samog početka, samo azbuku, da kažem, što su pokazali prvi put na opštinskoj smotri u Bačkoj Topoli, gde su se plasirali dalje za zonu, a u petak na proslavi 65. godišnjice su prvi put nastupili pred našim gledalcima. Znači, taj podmladak je neophodan jer bez njega ni društvo ne može dalje da živi. Kada je reč o životu društva, neophodno je da uvek postoji jedan kvalitetan programski sadržaj. Ko, na koji način čini napore da taj program bude celina, jer podsjetit ćemo da ste ga i do sad pripremljene, a i neke nove i novije koreografije prikazali i publici van granica naše zemlje. Tačno. Još u nekim zlatnim godinama, tamo 70-ih, 80-ih, dok je društvo brojalo puno više članova nego sada, bila je prilika da se neki ljudi na neki način pripreme, obrazuju kao koreografi ili na neki drugi način da budu stručni u tome da vode sekcije. Sad, naša je sreća što tadašnji koreograf Vladimir Magoč i dan danas još radi i sa decom i sa starijima i ono što je uspelo da se uradi zadnjih par godina jeste, na kraju krajeva to nam skoro jedino preostaje, da radimo prikaz običaja kod Rusina. Pošto nas je relativno malo, teško nam je sastaviti neke folklorne sekcije ili tako nešto. Znači imamo izvornu grupu koja je zadnjih godina uradila prikaz rusinske svadbe, zatim se radilo na izradi scenskog prikaza Prela na salašu. Prošle godine smo imali uskršnje običaje, a ove godine smo imali pripremljeno sa izvornom grupom običaj, da kažem, pripreme mlade, znači pre svadbe, gde je obuhvaćeno, znači, sve sekcije su uzele učešće u tome, znači od tamburaškog orkestra, od izvorne grupe pevačke, ženske, zatim folklorne izvorne grupe, tako da na neki način smo tu napravili jednu celinu, podvukli jednu crtu gde smo i šta možemo da uradimo i prikažemo.
Ja sam pomenula da ste i u minulim godinama bili česti gosti i van granica naše zemlje, slično je bilo i prošle godine. Tačno tako, i prošle godine smo imali dosta nastupa u inostranstvu od Mađarske, Rumunije, Slovačke, Ukrajine, a nastupali smo i ovde, znači po našim festivalima u Srbiji. Ove godine smo planirali za mesec dana, u stvari oko polovine juna, jedno gostovanje u Slovačkoj na jednom od najvećih festivala Rusina i Ukrajinaca u Svidnjiku, gde ćemo pokazati baš ovaj običaj pripreme mlade pre svadbu i mislim da ćemo sa tim imati dobar, kako da kažem, prijem kod publike, pošto smo pre 2 godine imali prikaz uskršnjih običaja koji je isto jako lepo primljen. Kako se obezbeđuju kostimi? Imate salu sigurno za rad u vašoj mesnoj zajednici, ali sve treba nekako sabrati. Da li pripomaže Nacionalni savet Rusina ili se priča prepušta ipak snalaženju? Da, naravno, pomaže Nacionalni savet u okviru svojih mogućnosti, pomaže i opština Bačka Topola, takođe i mesna zajednica. Međutim, ta sredstva su uglavnom dovoljna za funkcionisanje društva u nekim, da kažem, prosečnim okvirima rada, dok je nošnja priča za sebe. Znači, kostimi su priča za sebe i mislim da su oni uglavnom neka vrsta problema za sva društva, jer je vrlo teško nošnju obezbediti, kupiti. Ono što mi uspemo, to su znači neka manja sredstva koje izdvajamo za materijal koji kupujemo. Eto, naše spretne žene domaćice ili krojačice to po nekim uzorcima urade i ponešto te nošnje dopunimo. Sad su opet problemi sa tim da nam nedostaje dečije nošnje, pa se onda koristi jedino ta mogućnost se pozajmi iz drugih društava, konkretno iz Ruskog Krstura, iz Doma kulture, ali mislim da će biti veći uspeh da mi održimo naše sekcije, decu, članove, a za to ćemo se ipak nekako snaći, nadam se. Pomenuli ste Ruski Krstar kao neko kulturno središte i opšte središte Rusina ili mesto susretanja. Postoji ipak i festival koji baš specifično gaji i neguje tradiciju Rusina, to je Červena ruža, je li tako? Da, Červena ruža, da. Hoće li vas biti na tom festivalu? Na festivalu Červena ruža su se pojavljivali do zadnjih 3 godine sva društva svake godine. To je bio prikaz rada najbolje tačke iz svakog društva. Međutim, pre 3 godine koncepcija festivala se promenila, tako da sada naše i ostala društva ne nastupaju na festivalu jedino po izboru organizatora, a uglavnom nama je prepušten nastup na festivalu Kucurska žetva u Kucuri, koji se održava obično polovinom jula, i festival u Šidu gde se susreće, da kažem, takmiče orkestri. I kada ste pomenuli orkestar, mi ćemo podsjetiti da, kako ste vi to nedavno rekli, zaista vrednim rukama žuljevitim vrednim rukama radnika, jer u suštini svaki član i vašeg društva je negde angažovan, naravno, u borbi za dnevni život, je rođen jedan CD. Tačno, prošle godine smo uz dosta rada i da kažem možda je više bilo truda oko toga da se sakupi repertoar, da se ljudi na neki način koji su u orkestru da odvoje svoje vreme i pripreme 20-ak pesama koje smo po meni dosta uspešno uradili u studiju u Novom Sadu i izdali smo naš prvi promotivni CD sa narodnim rusinskim pesmama sa kojim mogu da kažem da smo prilično ponosni, mogu da budem sad malo i neskroman, jer ne znači to da smo mi toliko dobri ili toliko kvalitetni možda, koliko to da smo bili dovoljno uporni da krunišemo naš rad. Znači, sve ono što smo radili godinama, učili, vežbali, radili, da se okupimo na jednom mestu i da to na jednom CD-u da se zapiše i da ostane, i nama kao, da kažem, neki rezultat rada, a i, na nekim mestima gde mi putujemo, gde pokažemo šta smo mi to uradili, kako zvuči naša muzika i mogu da kažem da sam ipak vrlo zadovoljan zbog toga. Pomenuli smo, dakle, 65 godina. Ovim povodom je u Novom Orahovu održan koncert. Naša kamera je zabeležila deo programskog sadržaja koji se tamo izvodio. Mi ćemo sad, Mihajlo, napraviti kraću pauzu da bismo čuli nastup izvorne ženske pevačke grupe na pomenutom dešavanju u Novom Orahovu.
Vraćamo se u studio. Sa nama Mihajlo Jedelinski, čelni čovek Kulturno-umetničkog društva Petro Kuzmijak u Novom Orahovu. Ovo što su naši gledalci vidjeli je dakle samo deo tog programa koji je već po tradiciji okupio i neke vaše verne prijatelje. Kakva je saradnja Petra Kuzmijaka sa drugim kulturno-umetničkim društvima ili društvima za negovanje tradicija? Naše kulturno-umetničko društvo sarađuje sa svim kulturno-umetničkim društvima, znači bez obzira da li su ona rusinska kulturno-umetnička društva ili nekih drugih narodnosti, a pogotovo sa kulturno-umetničkim društvom Graca Janoš iz Novog Orahova. Oni su naši sunarodni, da kažem, u stvari... Sugrađani. Jeste, sugrađani. Zajedno i živimo, komšije smo, zajedno radimo i to ne od sada. Znači, saradnja traje više desetina godina, a zadnjih godina uglavnom sarađujemo na taj način da naš orkestar prati pevačku grupu Kulturno-umetničkog društva Graca Janoš i nastupamo zajedno sa njima na festivalima gde su oni pozvani, znači nekim gostovanjima u Mađarskoj, u Rumuniji, zatim na festivalima Durindo gde su svake godine pozvani, a naravno i na programima koje mi organizujemo, znači pozivamo pevačku grupu Kuda Graca Janoš. I prijatelji iz Tornjoša su tu sada već. Da, tačno situacija koja nas je zadnjih godina sve ovako zadesila da je i orkestar na neki način oslabljen time da dva člana nam nisu zadnju godinu dana dovoljno aktivna zbog nekih problema svojih. Prinuđeni smo da za neke nastupe tražimo neki izlaz i da tražimo pomoć od nekog kulturno-umetničkog društva, znači ako je potreban neki muzičar. I pošto nam je Tornjoš najbliže mesto, tamo postoji takođe tamburaški orkestar, sa njima postoji jedan dogovor od pre možda više od godinu dana, da po potrebi možemo pozvati nekog od njih koji će kasnije doći na probe, uvežbati ono što se priprema za naš nastup i to se vrlo uspešno pokazalo čak i prošle godine na festivalu u Šidu. I evo smo imali prilike sad vidjeti samostalan nastup orkestra tamburaškog iz Tornjoša i našu i na njihovu radost. Radosni su trenuci kad god neka sekcija ili celo kulturno-umetničko društvo učestvuje na nekim manifestacijama. Bilo je ove godine povoda za radost, još bilo je smotri na kojima ste bili zapaženi. Tačno. Bili smo na opštinskoj smotri i takođe smo bili sa ovim prikazom predsvadbenim, spremanja mlade i tu smo se plasirali na zonsku smotru, mislim da čak 9. juna ćemo ići na zonsku smotru Pivnice sa tim i po ocenama žirija je, eto ja sam vrlo zadovoljan jer je bio prikazan jedan običaj koji, eto ja nisam imao prilike da vidim čak ni uživo. Bilo je još dešavanja na kojima ste učestvovali i mimo tih festivalskih, odnosno određenih smotri. Mislim tu i na vojvođansku prestonicu, odnosno nastupi u Novom Sadu. Ima šta da se kaže, Mišo? Znači da, ove godine negde tamo u februaru mesecu smo imali jedan nastup u Novom Sadu gde su okupljena rusinska i ukrajinska društva. Znači bilo je jedno veče rusinske i ukrajinske pesme i igara i gosti ili da kažem učesnici su bili iz Vrbasa, iz Novog Sada, iz Sremske Mitrovice i ako se ne veram iz Inđije, gde smo pokazali uskršnji običaj. Da. Vrlo je dobro primljeno, pošto mogu da kažem da, eto, ja nisam zapazio da bi neka rusinska društva imali nešto tako slično i po tome ja mislim da je to dovoljno vredno da se ne zaboravi, jer će ostati zabeleženo koliko u pamćenju, a toliko možda i u medijima negde zabeleženo. Kada govorimo o aktivnosti, obično se svode računice kroz brojke. Evo, čuli smo da je ovaj promotivni CD preko 20 pesama zabeležio. Šta beležimo u tim, da kažem, koreografskim stavkama? U koreografskim stavkama, pa eto, trudimo se svake godine da bar po jednu koreografiju za odrasle da se postavi nova, međutim, više je postao sad problem taj što je u starijoj grupi, izvorno igračkoj grupi je problem što je malo članova, vrlo malo, znači ponekad se svede na 4 do 5 parova. Koliko koreografija recimo otprilike može društvo da potpiše? Znači koliko ste imali za ovih, dobro 6,5 decenija, ne možemo ići skroz od početka možda, ali sigurno je da je to značajan broj. Pa dobro, nažalost, ja nemam baš tu evidenciju, tačno ne bih mogao da kažem bez našeg stručnog rukovodioca,
ali uglavnom te koreografije koje su, da kažem, stalno na repertoaru, kako dolaze novi članovi, znači to je postaje kao neka azbuka rusinskih igara, to ne propušta ni jedna generacija. Kada nastupate u inostranstvu, dakle da kažem tamo gde ste nekada bili kod kuće, imate prilike da vidite i svoje kolege, prijatelje, gde tu rangirate Petro Kuzmijak onda? Jer čini mi se da su vas upravo neki pozivi koji vam sada stižu i za taj renomirani festival stigli sa manifestacija gde ste možda bili kao gosti ili posmatrači. Govorimo o kvalitetu rada. Da. Pa naši nastupi su vrlo lepo primljeni u inostranstvu. Sad, da li zbog toga što smo mi na neki način malo drugačiji, a ipak imamo iste korene, kao i recimo prikaz običaja ili pesama ili igara iz krajeva gde nastupamo, sad da li je to Poljska, Slovačka, Ukrajini, možda neki jedan deo Mađarske tamo, a drugim delom verovatno ima tu i kvaliteta nekog koji to neko primeti, jer postali čak malte neko nepisano pravilo gde da ako jednog negdje nastupimo, prikažemo nešto od našeg rada, skoro po pravilu nas pozivaju da li za godinu dana, da li za 2, ili možda nekako nas zapazi na tom festivalu, ko tamo učestvuje, pozivaju nas na drugo mesto. Znači, praktično, na neki način interesovanje za nas se širi. Sad, drugo je to što je problem naš, što je nama to sve teže raditi i ispuniti sve to što se očekuje od nas. Da, izuzetno mnogo napora i truda treba uložiti ako vi od samog starta ne možete u kontinuitetu da računate na neki podmladak, ali sigurno da će taj muzički i deo pevačkog repertoara morati da se gaji, a od ovih repertoara koji su zahtevniji, mislim da je ovaj potez zaista pravi što se običaja tiče, jer to je nešto što upravo i jeste zadatak. Nekako, cifre svedoče o smanjenju broja Rusina i u pokrajini. Verovatno je dosta onih koji su i iz Novog Orahova otišli, što znači da je dodatno veća odgovornost svih institucija određenih nacionalnih zajednica da rade ono zašto su formirani. Tačno. Znate kako, u našem društvu, recimo, 3 do 4 člana kulturno-umjetničkog društva od pre godinu, 2 dana već ne žive u Novom Orahovu. I dalje ih računamo kao da su naši, dolaze na naše nastupe, na povremene probe dolaze, znači, ali 3-4 za naše društvo to je 10%. Znači, to je stvarno već sve teže i sve teže i prinuđeni smo da radimo sa toliko članova koliko možemo okupljati i jednostavno se sastajati. Vaš rad se sigurno prati i to smo već pomenuli. Osim ovog festivala koji ste napomenuli, šta možda još publika koja voli Petru Kuzmijak može da očekuje? S obzirom da je leto tek na početku, a znamo iz iskustva i zadnjih godina kad krene juni mesec, obično stižu svakih možda 2-3 nedelje pozivi za nastupe i uglavnom ono što nam najveći problem pravi, iako imamo program, to jeste sredstva za putovanja. Znači, bilo je i prošlih godina da jednostavno nismo mogli da se organizujemo što se tiče članova i termina, da ispunimo to da bismo nastupali. Bilo je, recimo, prošle godine smo možda imali po 4-5 poziva u toku 2 meseca, što je ipak za naše malo društvo previše. Mi to finansijski ne možemo, da kažem, da ispratimo, pošto su sredstva koje mi imamo ograničena, a ja mislim to svima jasno da je prevoz članova jedna od najvećih stavki što se tiče za festivale i nastupe. Da, i to će biti sve veći problem. Bio je i do sada, ali koliko se može, radi se u mestu i postoji i Društvo za negovanje rusinskog jezika koje se takođe trudi da iznedri i očuva taj jezik. Mi vidimo i nastupe dece na nekim takmičarskim recitatorskim manifestacijama, a sada se potrudilo ovo društvo da upotpuni program kojim je obeležena 65. godišnjica i mislim da je to isto ohrabrujuće. Jeste. Evo, od momenta kako je prestala nastava na rusinskom jeziku u osnovnoj školi u Novom Orahovu, deca koje su iz rusinskih porodica ili deo njih izučava rusinski jezik fakultativno u osnovnoj školi 18. oktobra u Novom Orahovu. Istina, to je mali broj dece,
osnovnoškolske, međutim sa njima se radi takođe na očuvanju jezika, upoznavanju i tradicije, tako da su oni ove godine uradili jedan kratak scenski prikaz jedne basne našeg basnopisca rusinskog koji je živeo jedno vreme i umro u Novom Orahovu. 90 godina je označeno ove godine od njegovog rođenja i to je bila jedna prilika da deca koji izučavaju rusinski jezik urade taj jedan scenski prikaz jedne njegove basne. Pre nego što vidimo za kraj našeg druženja basnu Cvrčak, mrav i pčela Štefana Čakana. Ja ću samo da podsjetim da je u jedno lepo izdanje od pre par godina publikovano, sabrano ono što su Rusini činili, da se trudite da budete prisutni na susretima rusinskih škola ili škola koje izučavaju rusinski jezik, fakultativno. Dakle, tragovi koliko je god moguće zaista se čine napori da ostanu. Jeste, nastojanje su da se ne zaboravi ni jezik ni kultura. Ono što je zapisano, što je zabeleženo na neki način, to se sigurno neće izgubiti, a nadam se da se neće izgubiti ni sećanja, da će nas biti i dalje još koji ćemo pričati svojim maternjim jezikom, pevati naše pesme, igrati naše igre. Nadam se da će to potrajati još. Očito, kako se to nekada žargonski govorilo, baza radi svoje, sad ova nadgradnja bi tu trebala da pripomogne. Da, mladi. A oni najmlađi koji su nastupili u programu, vidjet ćemo segment iz pomenute dečje dramatizacije. Hvala vam što ste bili naš gost. Želimo da u što većoj mogućoj meri Petro Kuzmjak nastavi da radi kvalitetno kao i do sada. Hvala vam na čestitkama. Sніг зарятує. Олім прийде з друга, у полоний кучі. Nie musisz uchodzić, zaraz będziesz mętwiejsze, drużko. Jeszcze wyprowadzamy z kośnicy drugą, będziemy